Today, oh boy, Siki, Eddie, now watch that. Now watching in there, and I'm a quarter record because now watching you a background in Fabi. Nkofo kan sam omo ayedi matemu di matem omo a omo boma baso nkofo ayedi matem ni na mete me wo yire wo ma se de wo yire wo ma me sa ye di shi kronkron a ese me di akonwa nananom mo maje nsan mu mo kunu mame. It's all about Angesboat TV. All we now come for what you are never cow. All right, me show be I'm the fresh boy Papa J. And then some kaya and then Monday, a week today, and our boy Siki Edini birthday. Ko celebrating wo efunada kem. Na o ma yenya antia se ne odi na wotweda. Nko obi wu a na odi na wotweda. Na o boy Siki Edi na wotweda. Ni birthday na na wotweda no ensem bebre esisi. O kan sem bebre o ye niam bebre. E na wotweda no nti ye ne bai. Wa be ye bi ye but me wo hasem mo hwe. No one there, of course. So, our birthday 1 week observation. Hey, Papa, we. Obi who near 1 week. Birthdays you do 1 week. Oh, and there, why any one be? I can send baby. I'm also who take. I say, over subscribe now, share now, like. I am both multimedia. So next channel is 23rd of March. Soon, who Fedia, Eddie Kofi Kenata, Papa Kumase, Frankinaro, Ralph Father, Comfort Quad, the Killing Tria, Eba, Eye, Mankranso, Api Jones Resort. Ti kunso Mankranso ni momotwe nwehye nya Kumase ye nyina ye ko eye Mankranso Apijos Resort e ku 200 Ghana cedis eti ye nhye wo ho na ye nkoje na ye mbole ye nko ne ye nkohwe Oboy Siki birthday 1 week observation no niama ekoso ewo the camp of Oboy Siki ye nko tie nsem a okan a odi atudwa Ibra and that birthday no ni na otweda birthday no ni na otweda omo ayedi matem omo a omo boma baso omo ayesugumi so ene mahu se na otweda ni yedie no ndi se boni bia wo mu a mbonu boni nim so amobonu se de mafa ne se ai papa yi woye we no me pesa me kire mu se nya sa de te ha ene aya juada na otwe ni ne ena me koda na ka bi kotina na ka mu nkofo kan sem bebre ebisi mawu ebisi papa yi wo bodama na papa yi edie na eye no ebisi obi wo ha wonyina na niema bi ena opeso ye dabi ade a me pese be ye no yese mi wu ansan mate ase because de meka bia no nya de amofa nkrofo ye di matam ni na mete yete mete ebisi no wani ma na woni yira na me wo yire wo ma se de wo yire wo ma no me wo abusua me ya abusua panyini a obi simi na so me ye kwahwe akwa wo mabusua mu me sa ye di shi kronkron a ese me di akonwa mpo adaje mi ni enti na akonwa no obi di uko ofenso a me hamia ti akonwa so brampre kope nti me di ade wo me ye frabe kwabra na ofori ageman enya ade a menya de hia me ye de shi kronkron minim ne me ye bia se ya ade a me fom amane ne amamre bia ke be frame wa hemfie madwuma me ye no eno ho adwuma ena me ye saada kadam kotra mu no niema me ye me di bibisha mwinim me di niema bobo manim me ye bibia te se obi a wawu eno nti me dwira me ho ama obi ahu se na otweda no yedi na otweda no yedi match we nyina aya meta ya wo mi ansa na ye ba wo Ghana nti ena me gu nsam obi ahu se mi di mi na otweda ne mi fi anu ma me ko enjoy enanu manya kwa enjoy ene de anwumre me enjoy na otwe ni e ba akra me fa bi
saa busum we nyina amenfo ba me mamu anta ho me ho dwo otwa di ampa kwa be ye kire wo nsen wo nananom mo nsanie ha assurance farman for nsen wo aguna nsa aruko nsa akona nsa bretuo nsa aduanafo nsa nananom samanfo amufri asuna abusuam mufri denkyira na mubepie adanse amuba ofenso asa no mufri adanse abale mubepie wa antoa mufri antoa ko duma na afo mufri duma na afo ba de na ase asuonu agya ena mutraya munya ba bi traye na sedie makonkodi afri nana kwawe ebren mu so no saa bre ni nyina na fenso man afa ni abeduru honom ebi ka old town honom no otrape musumi krom ne wo mehame nana masrafo amufri mehame san wo nsa fenso ine on kwanie nana no yega mi bu manim tie o minim amamre na minim amane kwanso ade abekoye no nkrofo ntiase ye bom busua boni bi nam timu da bi nananom muni se me ye de hye dada ene eye na otweda enu tina mpatu biate wiase nyina nti no mu hunu se me kwabra ofori agiman uyi nanan free mu enyeyi kwabra nanan ofori agiman saa na me de edi amanfo tade ni mi pa ye dada santo oboy siki boys saa di ni nyina mi anam de toto me ho so nananom mo maje nsan mu ye peska mum ye nya bi bloggers a wo mu di echi a wo mu ni ye adwuma no bibia wo mbesom bia nananom wo ma ni ye ma wo mo ntinta fidi a aba foforo bia no a me wo mu de mbeto so no menye sika e ma wo mo se TV ana me ye adwuma wo so ana se TV so no makwa kwatia radio so no mbafra memma kasa me kasa enye ja enye mframa enko baabi a wiase fada nyina na skamrem na ganafo enye bini ye kan se dia ye nya binu mu firi dabi ye de Ghana mai ehye won sawo Ghana president John Dramani Kwame Mama won kwaso woni wapamfo nyina mo nkwaso muna mudidi me ebidie Sami Jamfi won kwaso Broja Jamfi won kwaso muna mudidi me ebidie nipa bia wo hia wo timi emam bibidi nipa bia wo timi mam sika awon tinta fidie no so nipa bia ohun se papa we na ni gire ho no mam sika de nana di bia won besom bia no asomefo nananom besremo mo mo enyina yie mo jima ensei wo majuma nkoye obi yisika mame me amigina ya nipa bi obi yisika mam bia no enye mo thousands enye se o yisika mame na akiri wanu no nananom enipa body ni bi o hodo ma on de ne dia ale se papa we nko obenya na nko ogu afiri wiase se enipa no mane nkyeri wiase na miwura wo hunu se nam so won faso se enipa no emanu we bia se wuyi na firi wiase sesi ama wo hunu se bia ade okokan no enam nu nti na wo firi wiase da bi nananom media me see yesi obi ntonsa enhia na busuefo but media me hira wo mu nyina akose obi bia okam ho asembody bia no me hira no kose obi ho no ma otame kwa me aminim ze otame esoso nyaade a ehiame wa otame na msumi gusu frezi mi frezi gusu o enti wa mutame nyina mo nkwaso nyame ma mo ntrase na mu hume ba wieye se be ye fe se nye fe o mu hu ma wieye
Nananom ade a me ye dia ma me nipadua a me koda adaka no mu no. Nananom ma awuru me ho e ofie ma ye bibia ofie we de e ya bodinso de a me pese o mani hunu se enye bon me nkwa busum bia so me nsum bosum bi obeka che se ono si onime se me maba so no saa bosum kro no onti wiase miswa me kase mankwa duro so da na me boa mi chinchina duro so na ni nyina mfa so ama so enu nti me fa duro nya hwe media nim no oni obaade sese ya mamre de yetimi ye o se fa kaza de ma no enu nti enam gina ha na me kire se me nya me ba nanso enam se de kaza de ma no nti nananom asonafo mahamfo wonsanie nipa body fo a onu de opesen ko benya akaka akura bia na wo de abome anase obi a mi simi ye bibia me yeye ani ade obi a bibia me ye bia obi adi nani besi hu bia no wo de ne hu fin bia be fa hu bia sa nkrofo ni nyina wo de mi ja wo ma wo asuabra ja wo ma wo ofin so abra mi ja wo ma wo abankro mi ja wo ma wo nananum mi Ghana say gold ni etu no ha e boaye nana gold no baby obi a be wura se okotu gold bia no nana be skampie ho empie ho sika no empie ho sa nana oyi ya etu a ye nya bi ye mani enko kase mai ni entimi hwe o ma we wa bra ye enko bobese bia nana no mesremu baby a mu wo bia yesu fremu a moje me pese Ghana koso se wo ma we ebe che ndisi fo nsam obia hu se o ma no se ekoyie papa na nsusu obi wo no ma de ni tamfo ye no ana obi esua wasa na tamfo wasa no o chia no wo mo anim se ekoyie ndisi ekoyie nti wo mu twa wo mu ATS no wo mu wia wo mu na mi se me nkokora monfa no mu break 8 na nanka MPP4 break no breaking the 8 no me de nko atwa so me see se wo mu be break 8 ama mawu afiri wi asekora bepe nananom minim se de makan mu bagye nti ne mo nipa boni ni won pɛ mimi no so de won de okeka ma won sem anase obia me kasa ye ne yenti wasi munko ye ni sei no piepie obi se fa de kwa ko ye ni sei na no de mu ja no ma ene ne mo ayam fum so okra mu kunu mame mu kunu me ewi ye ko didi ba be den de nchemu bi o so obi o chechemu che na nkofo so nya nchemu ni na no de ye be chire cousin comfort can sem papa ye nkofo ke ni na no ba ko pe de o mu fe ti ba ko pe ti meye na ho mo ati mi ni ma bi ase atase baby bi hu na wo tweda de me nti bi da se mbasa se so bi di baby se me se di na wo tweda ntakwa se de obi ewu na odi na wo tweda no obo si ye nkofo su ye no sa pepe e na me pese o hu se enye si wu de mi wu ke nti mi gra me ho duwe ni ejira no mai bibia o nti ese me ye abonti so di hu se baby ni na o twede atase nje ne se no ai se no be party bia na se woni na ho nko an wo busu na somebody mu of change no an say kakra be kamo atase ti figal ma ye ko kufu atase na ase ya ko di wan bi ni ase yo ni adi obi alu oh boy siki I said that will be one number who na mo benyo obi ametwe camera si ni so na wa ye mu say ya why industry why plan e be yes ade eno nko akeke nya me ma ni nchire eno na ma industry mu me yeso nko wo mbeti o mu die o mu fi say
me how na me kwa let's be you video am na yes ade ni bia am ya kai industry Bedi ni ba bebre ba yo industry before o mo no we ni so me yanka o mo actors papa abawiase santo kra no ya kra Santo oh onu de o mo ya kra actors papa ye freka ka kurum o mo na mo ya actor o mo ye me ma no mo dress ma akacha mu Omu nyaso omu kwa omu ho ansana we nye okala yeme debi ka ku yi Kenya Apati ni apata. yi Kenya me akacha ni yi Kenya me omu station master no mu dresse we say opon say you obi a wa chewo we mu pa opon so wa oboye no e wo ba wo dresse wo ba opon so we di komu a my bi dey friend na kompi na me gitabo ofia Water raging. Apeso kubi. Ona obo de time no ya kan ko ho. Enye easy o masa TD kwekus. Hamanus. Se wo komu a PK ya mo. Isa ya mo se won na dia ya kuba ya won na dia na na pedi. Ni na bo de ban. Se ni patomo a o ma ba industry wo ma me beto wo mo no. Se me twere wa na omu nyina majority of them homa isi die homa yeska papa bi a chese ska obinya no ye de ode hwe na busuan kakra omu di fifiri mu ya papa bi ne friend kwabra okan be makase fe no dress oba papa ba ko mills ti say atamis di nice man takradi na no free Siki ma kwa dia menene ye adwuma asana eba we no so o ma mo bobo mo din city boys kwamradofo eba kufisame abrechi eba kufisame Dr. Pabubu no kwabran ko master kwaboa himself ono so no kejesi a ono kejesi ho o ma no mo ye strong ho alaji kefrim pon do tu chenche bi adi ma wo na Nananom pedu ono so kejesi we ono eba we keje we ho friends PK ya mo ho na we kejesi no frimpon no pa ho akwaboa ho na opiki so ho kofisa me so fi kejesi ho chese o hwetiti no a o do so obi onu ma wate omudi na omudi omo ka ho asa media me beto omo nipa me bo omudi obi eni ho a man hu life ye camp Ghana best actor no Ghana we be to no ohoduma e friend James o ye best actor the whole Ghana no obi eni ho a woto no ofiri hoduma ansa na man bi ono so ye friend no kojo stamp no ono so aba sa James no obo kakaku obo we no obo group no na that we say okokunedu ofiri kunedu na omo ti baby smart cancer na ejaku no ti baby na friend sunsu na sunsu for koto no na omo ye bibi na oni leader no call tema omo ba suhum side ho na kabiso smart de kan ko bo kan na wanka sabiu James ono na so pi na so jira na platform ho ma oni nyumto oni bibia ye ne line na sento sua ya na sento so sento di we latest wo bet mo fi sento no na tete oda bi tete wo fo na me bo mu din James no we say ya be kana sam we no kojo stamp no ona o create ai bi a friend me mama mu titi bi ni ono na o create say no o ya wo jira ono ma bo say ye nti ebinuma bakọ so nti nkura we no ma me no mo ye adwuma no o mu nim se ebi a me free ba bi na ba because sabre na me ka ni nyina no na me so be blante se wo mo a because na me go be me ba adwuma no na mo 17 years and na mo na me didi wo ma chia nti free 20 years going no ni nipa start say ebi free a me nim wo mo a ye wu bebre
some crowd ko you catch no ni ada dey mu andu mu won freda dey no ni no bo man so crowd here na anu ya no we say your friends ma me alabasta onu say no onye ban ni first na yem fa oba embo acting bi from onye concept no acting no and sinimu maaji afado no ne di ho onu no ye banker ye ga so bi ye banker la o mu di echi ene ye friend wo mu so ti alabasta mbuzi ne o mu friend ya say mo kwana e ma na wo mu no mo we o mu keke ya wi o mu keke o mu di echi ne ya wi o mu ana say wo mu timi ha o mu ka no maba man ka simpo si no ha mu ka eju so o mu ha mu ka so ta se ku fodu afo ha o mu ka be a mani nyina no mu nti duru ba bi no na fe so obi yare obi ma ne ye obi ma ne nye ne ye do ba be wuro e di man wuro mu sa o be say be ma ne friend asibi no akwaboa ibi ati so ba mercy na make so ibi ati so ba kwabro kan ne voice nyina ati so ba nyina no ni ye na ko ni mo no nyina sa tam no na ko mo je no he da nyina sa chese eniema actors ni musicians na etisen tawo enne de o mate ho na we onu so bi o mu twasini we mu so bi we da bi ye tra one truck mu se mi aka we ni akwa ha musician ni team ena actors ni team to o mu di ka abo musician ni bo shows o mu bo shows en brofo mu ni wia repertoire no mbo wia na leader nka sa beto no an nyum ansana o ma aka no atwa so ko yantwi mu sei na ko yantwi wo ban bi na oka ho no mu nyina aye rasta osi bi no o mu ban no na ban bi a na no tin o Ghana hapa no mbo dancing ko na no tin dance band yes ko yantwi o mu ban na no mu bo no classic handles and o mu tin ba ko kan ho classic vibe ti ye nyema pi so akosempo foji o tin ba 68 sa tam na dabi na we say City Boys na tin ba 68 because them for ye at 72 so Nananom produce tin 63 sa time ni na yi kesi ni ada na me kan ye no mi na obi ati to mba da o ya mo anu ni ada ni na obi ati tin ba da enti so wo hwe ba bi a me beto wo mo free ye no a mi wura mu no a na me hwe de ne nkrofo ye a bibi kitu abi a no mpese ye kan hye ni ada na mi nyame a mo me sa nyame amom sa mi bibia mi ye bia no nipa de se ni bia no otimi kan kire bi se jai so odi o kan kire se mi ye bibia na wo ho kan de a wo de ye de odi ba last year see some kwasi but last year de man fam antum from 2024 de na me tum from obi ma masase so for obi ma masase so for skulu 2025 inti man fam antum from so and this year man be we be person obi ate because this is the first time me ye we bi na obi asusu nim se next year nyame ma no to me na fe hu ba bia ye be ko bia ye nko na dakam na no na me di akrokra be sin kam nya poase a be du rap poase a muntimi wuram ba hu ji na be de rap poase mi metima wuram bo poase wu wuram a nsuo na be say you why dey aba be toko poase but mu muntimi wuram mu fidi nyame ni ye hwe no akopoase da nyame ni ye hwe no so tia say oboyi an we wakopoase me nko poase da but me ya chese metima ko go ma dware ti mi kazi mko di me poase a metima ko du ba bi poase ene no ye ba ko jawo no wo kwa na aba da bi mu gina bonti a emwa because near me besi wase ho se bibi ye be wura ho no yeah before so be wura mu aha ebe mi ye tumi bi atumi na adi wura mu ye si tumi mai bi mi da bibi ani ti mu mi ntwa so ha ya na dia ye nkoto so ti shiro bibi amachi de say ohwa wonu oni ampofo je na ye adwum omo ye ya sana ono obeti no o anti no kwa o bre papa ansa na o te no satam na wi ate no foforo opambo ate no afiri masa akwabo ate ba amachi kwa no move kakra ansa na amachi so te ne de obre ya o de ko Nigeria o ba ye gbin efi so ni ba ni si so no enko fom ta ni ba ni gidi ni wie no a free Nigeria ba ni ba ni enko fom ta o ni friends o mu no kina wo mu na so e wo high life ti bi hu obi obo high life na o ye me mentor nti obi ti se Kofi Kenyatta say ni hu agro because obo high life na e kokko
say boy we so me hwe no amanfo ani gi no nti ese on so me so ani gi no na nka me pen ha life no but see amanfo kwabra no mama ni agi no kakra Kofi bi say no oba ehu de ya o ma pofa no okay, you kwa ko to aso you beto aso fi